Sve večeras imamo promociju knjige Moj put na krov svijeta. Šta sadrži? Jeste, ja sam Dragutin Šlagi Vujović, planinar planinarskog društva Jevorak iz Nikšića. Čitav život sam u planinarskom sportu i na tim mojim ekspedicijama i predekspedicijama vodio sam dnevnik. I po odlasku sa ekspedicije te uspješne 2010. godine sa Mount Everesta došao sam na ideju da uđem u tu priču, nisam ni sam znao kako je to složena i dosta komplikovana priča, ali već sam rekao, imao sam dnevnik i dosta mi je pomogao, ne dosta, nego veći dio stvari ovdje u knjizi, u tim pripravnik i glavnoj ekspediciji se nalazi ovdje, ništa prepravljeno, nego tako kako je na terenu zateknuto, tako sam i prenio na papir. Knjiga se sastoji priča o mom planinarskom putu, uopšte planinarskom životu. Koliko je taj dug život? Od malih nogu, kad sam bio, ja sam na dan rođenja bukvalno dobio planinarsku knjižicu, kad sam mogao, što se kaže, po sebe da radim. Tada sam krenuo u planinu, u naš klub, mogu da se pohvalim da jedini još i dalje u Crnoj Gori radi sa podmlatkom, sa najmlađim generacijama planinara i tako sam i ja od malih planinarskih pionirskih škola, od logorovanja, od tih osnovnih stvari išao preko tečajeva, alpinističkih tečajeva, zimskih, ljetnjih, da bih došao do najvećeg zvanja, do najsloženijeg zvanja što se tiče planinarske disciplina kod nas, to je gorsko spašavanje. Eto, i onda sam ušao u taj uži izbor tih alpinista koji su dobili priliku da penju najviši vrh svijeta Mount Everest. Ovo je prva promocija knjige večeras. Odakle ste se odlučili vaš Prijepolju? Prva knjiga je prva promocija u Prijepolju, ali već sam odradio jedan set promocija. U Srbiji sam bio u Čačku i u Gornjem Milanovcu već. A milo mi je ovdje zato što moji kolege Ilija i Dragan su bili već na Everestu i puno puta smo se i sretali u planini i uvijek mi je milo da ih vidim i uopšte planinare Prijepolja i Priboja komšijskog, tako da naravno da ih ne bi mimo išao. Šta je početak knjige i kraj knjige? Koji je početak knjige i kraj knjige? Na neki način, što se tiče tih vrhova, verovatno, koji ste osvajali? Pa da, ali knjiga bi bila mnogo skromna da nisam pomenuo moje planinarsko društvo, jer nismo nas trojica, ne znamo dakle, s neba pali, pa otišli direktno na penjanje toga vrha, nego sam pomenuo istorijat mog planinarskog društva, jer je svaka generacija ostavila neki dubok trag u planinarskom sportu kod nas. Tako da je prva generacija 62. godine popela Mont Blanc, oni nisu znali kuda ide ta ruta, opremu, nisu imali znanje nikakvo, samo šta su imali su hrabrost i ogromno srce. Ta ista generacija je prošla prva kanjonom Nevidije 65. godine, a onda 67. godine su bili na Grossglockner, najviši vrh Austrije. Onda posle njih generacija je popela Matterhorn 81. godine, Aconcagua 87. godine, bili su učesnici ekspedicije 96. na Mount Everest kad im je hvalilo 44 metra do samog vrha. Nevjerovatnih, ali istinitih. Tako da sam, opet kažem, knjiga bi puno bila skromnija da nisam pomenuo moje planinarsko društvo. Onda, kao što sam rekao, moj planinarski put, jer sam ja do sad 71 put, na primjer, bio na Bobotov Kuk, 3 puta sam skijao sa najvišeg vrha Evrope, sa Elbrusa, sa vrha sam skijao 3 puta. I taj moj životni put planinarski isto bi bilo beznačajno, čini mi se da ga ne pomenem. Nije se mogao samo da pišem o Everestu, nego sam morao i neki uvod da napravim, a naravno sam Everest 2010. uspješnu ekspediciju, jer je naš klub 3 puta išao na ekspediciju na Mount Everest. Te 96. godine 18 ljudi je bilo u ekspediciji i rekao sam već 44 metra je falilo do samog vrha. 2009. godine 5 nas je bilo u ekspediciji, došli smo do 7550 metara i zbog
nevremena nismo mogli više jer je bilo baš nemoguće se boriti s takvim vjetrom i uopšte sa snježnim padavinama velikim. I onda smo 2010. godine malo skučeni finansijskim problemima i uopšte i psihički otišli nas trojica i sva trojica smo popeli vrh i svaku sam ponaosob ekspediciju opisao u knjizi. Pomenuo sam šerpase koji su nezaboravni naši drugari i partneri u planini tamo kad dođete na Mount Everest, tako da sam i njih morao pomenuti. Članke iz žurnala koji su nas pratili dok smo bili na ekspediciji, naravno i to sam stavio i za ljude koji nijesu iz planinarskog svijeta. Stavio sam rečnik manje poznatih riječi zato što postoje tu neki termini koje koristimo mi planinari i alpinisti. Hvala.